Estamos facendo un esforzo para que esa formación estea dirixida hacia os nichos que temos de oportunidades de traballo. É dicir, estamos xa nunha fase en que temos que conseguir que aquel traballador que se forme de maneira específica consiga un posto de traballo. En eso estamos, adecuar a demanda á oferta. É un traballo difícil. En isto queremos, e temos xa o compromiso do alcalde de Ferrolterra, do alcalde de Ferrol, non de Ferrolterra, do alcalde de Ferrol, de José Manuel Rey, de poñerse ao frente do Comité Territorial polo Emprego para dende ese foro tratar de adecuar a formación á demanda. Pedimoslle tamén aos empresarios, e temos xa o compromiso deles, vai intentar ahora tamén a Xunta mediar para que toda aquela oferta, toda aquela demanda, máis que oferta, demanda de postos de traballo se poidan adecuar. É dicir, se dentro de 4 días vamos a ter unha central de contenedores e necesitamos un determinado perfil de traballador para esa central de contenedores, temos que empezar a formalos agora xa, para que cando teñamos a central, teñamos os traballadores, e teñamos os mellores traballadores e os mellores formados. Analizamos ahora el balance del desempleo en el último mes. En la comarca de Ferrolterra disminuía aproximadamente pues algo más de 600 desempleados, pasábamos de 13.665 en el mes de julio, cuando habíamos tenido en junio 14.291. Esta reducción en 600 personas en el ámbito del empleo, ¿cómo se valora? Valorámoslo sempre positivamente. Todo descenso do desemprego para os sindicatos, para a UGT, polo menos para a UGT, creo que para Comisións, para CIGA, para USO, para todas as centrales sindicales, sempre é unha boa noticia. Pero seguimos, sempre temos que ser moi prudentes, porque son datos que están metidos nun contexto que é o contexto estacional. Sabemos que ahora mismo temos un tirón moi forte do sector servicios, que é o que está conseguindo que descenda o desempleo. Pero é un descenso do desempleo que é, por desgracia, sempre temporal. Se marca dentro do tempo. Temos que conseguir que os descensos do desemprego sexan que se manteñan de maneira estable. E iso se consigue ca xeración de emprego. E a xeración de emprego, casi todos coincidimos en que ven cando a economía se estabiliza e medra por riba do 2%. Sabemos que eso non estamos en eses parámetros. Por desgracia, o que nos está chegando tanto de Europa como do goberno central non son estímulos á economía, sino máis ben trabas. Se está falando de conter o gasto, se está falando de conter o déficit, se está falando de medidas que van directamente en contraposición ao que é a creación de emprego. Nosotros, dende o noso sindicato, seguimos dicindo que se está errando o tiro, que se está indo na dirección equivocada, que está ben controlar o déficit, pero en épocas de crecemento. Ahora mesmo estamos en épocas que non son de crecemento, polo menos de crecementos estables. Seguimos pedindo que se fagan e que se creen políticas de estímulo. Seguimos pedindo que se generen políticas de creación de emprego. E seguimos pedindo que, sobre todo, se repartan as cargas equitativamente. Cada medida que se está a tomar tanto no goberno autonómico como no goberno central como en Europa, todas van encamiñadas na mesma dirección, hacia as costas dos traballadores e das clases máis populares. E creemos que se están equivocando, decímolo sempre. Teñen que cambiar. Non somos capaces de conseguilo, seguiremoslo intentando. O emprego se crea, se mantén, se fai estable cando a economía medra. E cando medra por riba do 2%. Ese é o noso mensaxe. Temos que cambiar o sistema productivo, temos que cambiar sobre todo a mentalidade de certos empresarios, e máis que dos empresarios ahora mesmo, temos que cambiar a mentalidade que está imperando en Europa, que é a mentalidade dos mercados. Temos que deixar xa a dictadura dos mercados, temos que empezar a creer na política, e na política con mayúsculas, e sobre todo temos que creer que hai certos políticos que son serios, que son coherentes e que saben facer ben o seu traballo. Hai outros que non están indo en esa dirección. Creemos que se están equivocando. Sin duda, uno de los pilares en el ámbito laboral en Ferrol se encuentra en el sector naval, del que hablaba usted hace
unos minutos al principio de esta entrevista. ¿Cómo ve el futuro de este sector ante esos problemas de falta de carga de trabajo? Gris, por non decir negro. E volvo outra vez aos políticos. Ahora mesmo conseguimos e consegueuse que en esta comarca os 2 hosteleiros estén metidos dentro do sector público. Iso foi unha conquista importantísima. Que necesitamos agora? Necesitamos un reparto equitativo da carga de traballo. E iso é un traballo dos políticos. Os políticos teñen que repartir equitativamente a carga de traballo entre Navantia. E Navantia está no sur e está no norte. E queremos un reparto equitativo. Porque se non se fai un reparto equitativo, vamos a sufrir as consecuencias de maneira especial nós, o norte. Necesitamos que ahora mismo a carga de traballo que teña Navantia se reparta de forma equitativa. E ese é un traballo que teñen que facer os políticos. Pues esperemos que ese sector se recupere. Cesario Fraga, secretario general de UGT, la comarca de Ferrol, muchísimas gracias por haber estado aquí esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias a vos por invitarme y a vos entera disposición. Pues ha sido un placer. Nosotros a ustedes les decimos que hasta el próximo programa, en el que contaremos con otro invitado sobre un asunto de actualidad. Muchas gracias por estar ahí y hasta luego.